guru-guru bisa suluna satu buktian itu garas. Di pasar kami ulus terbangun, jamang boru nami, dokter tenang boru nami. Salhu adalah satu penggawean, satu perforasan hubung nai di pasu-pasu Tuhan. Pasar ulus. Ulus. Iya, ulus kan. Di apakan aja lah. Om Maisor P2 pasama gudi masakan namang boru di Botohoro Tekas Botohoro Tekas masakan juga borak dong mau di borak Jakarta mo tinggal so terdayo na saya kan om pagkumaro dahil makaroon na ng kaminan so mahagat ka naman naman so pe nag-ilos namin may kamaroon na itu mereka orang seribu somite makadibata maka sebelas pasukan nasa disuruh bila satu bukan atau tanung lo kamu sampai itu panggil itu pak orang jadi seorang tempo jadi dah keluarga yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Masukin hati kau, kau yang bayar dengan diri kau.
Artinya nak penduhelan namin umur. Wala susok na Jadi sila. mga ibunok pa niya mo sa lunta. Jadi pertikian ope, ipasat kami na May nga rin na rin na. hula-hula namin Raja Isyatul. Jadi ito, tang anong nababi, tang lendang ko. Pang dosi na niya, nagpan namin, alay, nagkasdi ko ito po, duri-duri ko namin. Jadi, anong, sa Cendramata, sa ingot-ingot ko ito. Nabuhay tang namin. Urang, kutik man sudah dia tang namin, terlas marong majaron. Pasang matutangan nila. Nilai, usah mengenai nilai berkualitas. Oni mai betul. Kita belai, aku ngomong, senang, arah tekas di bawah nilai. Orang sasaro di bawah nilai. Orang kami, dari nama jalami, lekku di bawah. Jadi, bola tu bermanja-manja kami lekku tu bola orang. So tu gawe dia orang nilai. So tu gawe orang kan nilai, dikasih dia nilai. Jadi nakolong yung mga ibu ko namin sa time kalong ito pandemic. Selamat dahil mga demo. Musik mo. Lihat tempat nele. Tulay milian itu, tulay mi tempat nele. Hero. Surat na ito hu. Tulay milian, surat na. Jadi semonima akasi lasni rohani lainnya dia hilang. Untuk hilang. Ya hidup. Soras majalah gabi. Hasan itu hatta nakil. Ima ayat emas di pamasuk-masuk. Aidanya dua binasida bunga sadada. Ope naum pinadomu ni debata dan jadi siraman ni jorma. Ido nakin ayat emas Matius 10 sia ayat onu. Itu dinong sada tahimu sada matang pangiruan tati Tuhan tay naulo mangihut naulo pangihutang maham tuare nangon tubuh aras kirohang siga bean anak boho bolu tuare nangon roro hami tuhan tun sono pedi hami las marah asa marang na songo dia pedi perdalan ningolu pangasahom na Tuhan tay bereng katulang mo iba pangidoanan asa dinahupas hatamian na urus si torong rapu torong matang maka lasni roha terlumobi poparamu tuare na nenggo gajang barita gabi gajang barita horas lao bikion nani lao pasangapon amata nama tua deba arani dina lao pasaton nanan nengus lao stohonon nani mahata pasupasuani bintang manerumiris tua punna sumorok didolok ini porbatua tubuh maanak lihamuriris tubuh boru torok yang amuna mai sahat kuna caur asa balitang mapagabi takas ngati na butabuan arin matong gabi anong natong takas sa mumarsi saham masudu saham matubotean tohoma di ordang ni bulan leleng mahitong mangudu saham matupanggabian parhurasan
Jala saya totong di ramoti Tuhan. Matutu. Siap tulang harus mendepai. Ku sinaga dok diho ibotok kunay mo ina asroha pirdia kapaton dio di hororona kita lugomi mani poparan yo punta tugas matumbang nasian parapat krisang semua bulung azmata sekitar nara maramas niro hadul kita ibarmuli ni berekku bisa dari yo sayang kia mama ita ya karena mangihu ya karena denggan dia kabe sinangka ni rohamuna raja yang buruk ku talunguli maberekku saya pasal Tuhan may di bagasan las niro laiku awani mo inate matu bukti di dulu di tegaras sama tok kita mangolu leleng sama itu tong tu magabian leleng kita mangolu totong mahita saluhuna di bagasan di solo pasal tamin no sekali mana di pasal ku solongan no ulus nasihat tugas matu banda bereda Gabi. so nabagat nakikuway bande nakibah mau mere ya tak sabar koyang jo Gabi. Memerang ke. Salah roh namin. Adong sa papanan niyo po namin. Nasong berikon. Di balga nila sinirohan namin. Pangiduan namin. Marulupolog to diki. Gabi mang, gabi. Solo a ti,
siang Gabi. Kudang pesta di sinikalan Dan bui doho sudah Gabi tu. Raja sinaka malatung songoni penakit di harolan nami Doho uduran niaka horong nama amaran giami Maribeo kamu sinaka lima hula-hulamu Gabi. Raja nami palias nama kulit Gabi. Wira Raja nami Gabi. Tunglas maroham Gabi. Di saluhut akan nata persitai saya dipasau tuhatama di papahera mula naulina rengkan anggia matong tu gabi nama nanu Gabi Raja tu Gabi. senur nama napinahamu tu hipas na hamu saluhut Gabi. asarohon nami mak bagon namar halto mania kata dumar miang horas pahami ulau-ulau munamit calo tu hipas nama dia mau nampak Manu. atong namalonan bana saat ada sivil laos tak salam mak Gabi. Dari kami nawar kabaranggi. Apa tu lah? Langsung lima di kamu na apa nasuh terlumo bima diberi nami dohok di boru nami rumah tangkas sami sombere tulangmu dohok hubungan itu tulang sulit nasian huta cocok sinul ko di kami na kabarang bisa luhuk na hula-hula ima siala di hari na dengganong di bulan Naulion iman na mga pergogas pasaripe yung maho bere siya para sa joron ito hangtang dara ditikyo dara nung takas nung uli naung masih dianang udang dohot singir hamu tu gula-gula muna marga sinaga dara tiun no bere ulaon dara uli suli dohot denggan dara tabiang ngami matuhonon bere dohot to boru tuari may hutong sayang kiyama keluarga na berbahagia hamu bere terus maruham dohot boru nami alana tang nobe hutan dahami bi boru nami yon tang perjulo ho bere manandon boru nami yon jala takas do bere boru nami yon si patupa kata ni Tuhan dong ditong-atongan ni kuriyay jala sakababa bere kon atong doho-doho mangulahong ulahong di boru nami asa uli dohot dengkas sulit menang na dia bihamuan noan menang di pangarato memang na di huta tuktong ados rohamuna yak kana mangulahon ulah sigan upari da bereda so tumas kailas rohan nami bere sehat tamu yang di huta persenani rohamu alai kuberi kami manusia di rohamuna tas rohan nami ya roma pasu-pasui itu rohot tolaya asa si batuo karuhen mo si tiap paksijo tujuan mo karuhen mo dito matang mo na tayo dito na aswari magihapon na sa lubuk na naman kawarang ting tumasenas rohan namin uli luhut dengan ulaon ni boto namin ang tibay karang kawang karu jangan dokono namin na song na nakon ni si dua-dua masabintang mga lobis tugmo na sigurong dua-dua iburian ni ulotan sila sinuhali sa naryon diberi nami dohot di boru nami tubuhon aku nama tong anak dia rilis boru torok dong aku nama hugut saur natua situruan ari pun nama tong gabe molo takas dong kamu masih bawro-bawro Bayo tu. sahak masudu sahak tumatte lumba di baca tamu sulak-sulak nabok tuhulah-hulah na marga sinaga di pudian dari on sahak mahamu horas jana takas bang gabe Bayo tu lah. jadi sonari bere ala pasah hatto dan itu yang kami mah tuh bere somon ulus itu aku yang dia mau urus nami om mencakup perbedaan mengurus mali paton dia asa gajang berita gawe gajang matong barita horas amang pada nami Oh tu lah. Serta bin maju tu lah. kata dulu so aku partai
pagkain ng mulay at katulak, doon suliat na basuhan ito lang. Jadi umpin mo ay tulak. Asa Roma hanggang kagalimon, manap-manap pa dalam manipdog ka mga karajagulon, ba, dengan amunan mahamudu ng asa Roma kami ito ng saudaro kami, godang kami ito lang. Grabe lang po. Jadi sumani ba niya hamong parmusik na? Ala na yung korhap mahami manap-manap pero maniw-niw pula-hula namin. Baik ma nahu partusi akan nagirang-girang ibabain.
narohami natulang akan natulang imam nopo-nopahamu dan adong nabuhi terbaik kami doa akan natulang namin molotok songoni dia akan natulang nabuhi doa akan naburaktiar lao dihamok akan natulang namin tumlas narohamu akan natulang doa ini doa tamu katulang namin kami aku kamu matulang asa boy siya nagkahasli na diulan tangan namin marsikap berganti mo ni asa dong lusay mayroon namin lao pasang pamu ang karaja ni hula-hula namin asang iya takadulong manabiso jalak kamartino dohona kamartino dohokoro do takkan aswarong ko pinabok rokak masa tertunibur waka rokak ma tulang palias matulang anggok kana marholik kana ropok kamu terlumo bima dang nasi udah tuin cami katulang alai molotuk pinak kaningat kadiroha makatulang doh natulang ngami mangulah kulit dok kabereko naramu palias mayak kana tulang pos maroha makana tulang molo petung na marholit tami sa itulaon nama akan nahinolit asadong musibado botabon nami lao manopono pahamula-hula nami asa na marhalto niya nadan ni Romeo asa horas maamu ula-ula namin na madyano batu hipas na mahami galit mo na mga leo sirok ko di mami marhidi ng rohamu na humanabutok kami tapi ang mami waktu ang trabaho bata asal dia kipas-pas itu ang katok na niula muna di hutan ng gibalian horas maamu pernadaran horas maatok-tok partiga-tiga manang natuliyahan mo kasaluho na pagparin na ka ang moro namin saya na po na apa pada narowak mahamu betul-betul asa no kono mai masuk na ko dina tuwa na parjolo asa firma pokki bahul bahul mabat salong firma to di muna takas maluju-luju dan kota percambat mari kita jadi somo ni mah Lumba di daerah corona itu bisa tikion sonari budi cara dengan udaono siang hari tulang matelas orang ini di bawah seperti kiamu. Merdu itu sih on nama lautiki dedek kamu Tuhan ima di napasahaton las nerwanami lau manugu berenami marhite unus kor raboye molutuk semot dia benon natupa lau pasahaton nami tu beriko las nerwa nami do si berenami alani di kita nama amarang mertus nerowe ita lau pasahaton ata nauli mana lau pasahaton ulus panugu tu berita upasahat ambo ka kita nama kamarang itu anakku masih ala pasangan tidak bisa tiga lade uli kata horas kata nading Tuhanmu beri kono boru uli bisa tiga apalagi Tuhanmu akai botok kudo lek las Tuhan molo be patikian nasi somono tamiang do pasar kami tutupan asa dusuan akai botok kudo lek lubuhi matuko bere toto bro lasro aku memang dapula kurang dono kutuko soman nadi atani nakke pati tatano ima dinalao majalo pasu-pasu pagbagas pamtugas joron itu kata ngadi ulau ko boru manangabe nanay siulah orang budi bakas turun itu hatta numa poso waktu rohana itu amung mudo ino berarti tidak pula kurang si rohonoko alai apalagi tu beri niko au si rohonoko tu mas orang di saya pikir jangan mau masuk nasi turun
lubugima di ulau senario semangat doa itulah idola sekarwana alang ibere dan nagari kurang dokolok begitu ulau koma turutima apalagi nyopurkon nang ulau kata itu jadi unang melewati ko tuaka sungguh dia dihoro di rumah tangga hargai borkon hargai jadi semua di bawah dia berpakai dengan kami amongmu bahwa kami gula-gula di botol seluruh nama kami siap sesuatu puwal ano lau tubunan maho tuaka bagas ni langar tua ape ma dehamot kalaule dus ma roh dihamu bariku suak songoni manang baruku apalagi itu maksimal dua unang ado na kubik dihami na gabi kan nama siat pusat di bahasa rohado pikiran iya kita apalagi au inoko borsinaga do boru ngadu kumonau opunggu borusinaga do memang dekan desa nak keingan alai alanion upatan dasma dan alani dia nai dokon dia mau asa di foto odo tuturi sude mana ngesokot dia akar urutnya mau di bagas sepatikyon alani dia mau boru kodo bereko kami maho tua katikin bagi ho sarupadi boru kodo ho mulu di jelo nang deopere sejalan bahwa dokter kota bereda nang dihamui potok kudu leko ikon tinggal di kamarmu lihat kamu atau boda tu beriku doa boruku alani nas marwamuna nas rawat tadi se arung asa semangat ade. Jadi asa dabok ma song nerokon ni na dua tua. Mengatung arok menakain dua tulu di pasangan akan namar holong neroha hula-hula muna do namar hamaranggi suang-suang nilang boru bere. Kalau kamu main jelau lau kamu na. Jadi au hulang mana gayo tik nama. Atau takas beri dokon tulangmu abangmu. Asa dabok ma song nerokon ni na dua tua. Asa bitang mana rumiris tubun na sumorok di lolo nama borbatua. Tujulan nyariot. Asi marwani tuhatta say tupahon yang matari batama tongosong nama di hamuna anak lihat deris boru lihat torot dongamuna may saat sama tua isumur gacang may ibonda tujulan yariyo say lihat tuhatta mari hamuna nauposo pinopar ibotot ko lekko siga jam umur jara hubut sigaro pinopar matutu halima asa dulu dipakat maninda nalakas paduban nila picu uhuk dihadiani si marhora-hora tujuannya rio asiro hanya matari wata ditawos na dihamu anak nabisu jana nalakas boru na batas marroha uhuk majala na huway pangalaluan ima si Panginoon namin tuwa matari wata oras majala
Iya. Jadi untuk memperhatikan bahagia mata tua Sihat jalan-jalan juga di nama mungkin yang ngerita berilah 20 kurang. Masuk angin mungkin kan. Mana sih? Coba yuk ke tangan ini, stop kenapa? Lurus dua tangan. Jadi Inilah Roha